Mizoram Pradesh Congress Committee Bultumin Aizola Citizenship Amendment Bill sang isong pakwa dulo na lantir ania. Home Minister Amit Shah and Mizoram Tom ngai pole political party IO te atiti puidon bo. MNF President Puzoram Thangan MNF Party Office Bearers 32 Nomination Committee in Diktaka an Thansua Returning Officer in Klinga Apuan te anni ti SOE. Zonet Cable TV Uletuna CHANCHIN Kim Changzokin Mizoram Pradesh Congress Committee Bultumin vo in Khan Aizola Citizenship Amendment Bill sang hi som pakwa dulo na lantir ani. Hemipola in Khom Vanapa Hall tuala ne hi MPCC Treasurer Puzodin Tluanga na ka shwaya CAB dodal na konga MNF kai shwai sarkar malang na mutur omloma se marchak biala BJP kai shwai na noya Chief Minister den CAB hi na takin andodala Chief Minister ani na atanga ban hial poi tilofapma anla ka wangin until ti hian ngong anei alangzel donani ati He in coma to say to MPCC General Secretary MLA Luile Law Commission Chairman Paul Nito Pujon Siam Kung Chuan India in quality to Tana Dan Anesa Indian Citizenship Act 1955 to Achatok Ema and Noya India Ram Hunshang Shanga Omsa Kwale Nam Shang Shangti and Him Toka Hedan Hitrum Lila Siam Chat Nito Ma Se Achazong at Siam Chat Chinani Baga Sakushang Shangti Din Hun Siam Chat and Ichina Vangin and Lom Zok Le Chin Tiasoe. Pujon Siam Kung Chuan BJP Sarkar in India Kualet Tuini Theina Turdan THAR Citizenship Amendment Bill Siam Atum Mekchu Namte Now Abikin Marchangbiam Puitetan Ahimlo Avangin Nasataka Dodalani A Heti Chunga Tilhoting Tura BJP Sarkar in Ma Alachun Somzel to Adem Omle Ani Atia He Bill Hi Ankal Tlang Puidon Ani Po in Mizoram Emo Marchangbial Emo Huam Velo Seti to Andudan Ani Thusoe Marchak biala BJP thopui party sang sang ten CAB hinataka dala andulo thu sarkar lai pui ho tu te na anthlen mek laya Mizoram sarkar angoi tlatchu azialo hleti Pujon Siam Kung chuan soya engdin huna po ding se CAB andulo na chulantir ngam tura aphu thu soe CAB dulo lantir na hian MPCC Secretary Pujoseph Lalhimpuya MLA Luin he program wat sai ani chanle anthil tum asrifia MSU Vice President J Lalmuan Zwala MZP Vice President Peter Changte Noticed Forum for Indigenous People IO in Pulalruat lian sailo le Pulal Rosa rapo in thun soya CAB chu Mizoram le Mizomi puite tan Ahimlo awangin hedan hi man anilo nan political party big soilova lungrol takamala ngai anti thu an soyani Kalkom te hian MPCC Media Department Chairman Pulalian Chunga kai shwai na in memorandum pathuman pasa chungte chu BJP kai shwai Central Sarkar in India Parliament apas atum Citizenship Amendment Bill sang hi song pakwa hi sakho inthliar na manga India khwale tuini na pek theina tur ani awangim sakho zalen na apal zu dona chu wangin Citizenship Amendment Bill hi BJP Sarkar hian hnu ki ro se ti te Citizenship Amendment Bill sang hi som pakwa hi dambo chia India acheng rumek te India khwale tuini na pek theina tur man ro ani awangin Mizoram le notice state dangte tan ahim lo zwal hle a chu wangin Central BJP Sarkar hian Citizenship Amendment Bill hi hnu ki ro seti le marchak bial mi puiten na sataka ando Citizenship Amendment Bill sang hi som pakwa hi BJP in apas luidon ani chuan notice state te huam tir su seti ani a Heng an resolution passed the Hilar Sab PS Traderan Pilai Nena and Telun Ngal Ane. Hetila hian Union Home Minister Amit Shah anzan in hian Citizenship Amendment Bill chungchang him Mizoram political party shang le tlom ngai po shwai tu te asrei puidona anin biak tur chungchanga Joint NGO Coordination Committee Chairman Central YMA President Libok Puvanel Ruata Nena changa Zonet Thudon danim Kumin October ninga a Union Home Minister Amit Shah an Mizoram alotlo chuma he bill dulo na anthlen na a Union Home Minister hian he bill hi pass ani ma asoi pui alo tiam to anga inbiak na hin iturani a tun chuma inbiak na an itur hi sarkar ho tu tekal tlanga sha tir ani nuwa vo in kha New Delhi lampanin an sungal ani zona changin Joint NGO Coordination Committee Chairman Pupanal Wata chuan an lo soilok to angle Union Home Minister nena no thlen to angin CAB hi tu narwa manna angai ngai kal tlang pui lo turin sarkar lai pui chu an ngen don ti asoya he bill hi kal tlang pui po ni se marchak bial emo Mizoram emo huam tir lo tura du na chu na takalan tir tum ani thu soi he imbiak na hian Mizoram political party sang IO te po antel don ni asiat ani MNF President Mizoram Thangan MNF Party Office Bearers 32 Nomination Committee in Diktaka an thlan chua returning officer in Klinga Apuan te an ni ti asoi
an party office mizo namrun in khoma vo in khan thu soin puzoram thanga chuan an party in kai shwaina dan na phal angin elected OB thang turin OB nilai te GS le advisor achangin pasari ve NCC le PSC achangin mi songthum pathum te an omti asoya hengzinga hian thito le damlo na awanga tel theilo ti lo mi somni pakwa tem ballot paper mangin kaushan upa in thlan angin fair takin an thlang chua kani atia an thlan chua bak chu tudang an omlo awangin tlinga puan anita ani ati an vice president nilai pu artlang ming thangale Dr. Arlel Thanglian ate ming langtalo chungchanga puzoram thanga chuan an ma ni zokin achan chi sang sang awangin keini chu in ngai tuana a omto lo ila acha e kan mit me veng su anti ani atia an thu soi chu aza omin ropuyan ti thu soya hedi chung hian secret ballot mangin nomination committee ten OB tur ti hi an thlang chua kani ati puzoram thanga chuan an party shwai tu tharzi nga OB nilai patni an tel lo awangin mi chen khatin MNF chung ko a khi a omdonim ti a miril ru koi pen an tum ti asoya MNF party chu angin pha don lo ani ati ponto angin mi puite rin lok lo takin MNF party office bearers te hi sik soi anni a treasurer nilai puwanal zomale PSC member nilai pulal thlenglian ate chu vice president a hlan kai anni a treasurer ra core committee member nilai puke wanal awada lu ani boka vice president nilai pani pu artlang ming thangale Dr. Arlel Thanglian ate ming alang lo ani MNF party shwai to 30 hi kum sanhi song pakwa atanga sanhi somni pani thlenga shwai tu turte anni a president puzoram thangale senior vice president puton luya te chuan anni na ngai an chel chun zom ve ani vo in namrun in khoma hian puzoram thanga hian akai shwai sarkar chu anget tok ti asoya mitam takrin ain an che chani asoyim heti la hian fur chung are awang le MP in thlante awangin na thona hun an nei tam thei talo ani ti asoya MNF chu adin tir atanga tun thlengin adin na ngai ala ding reng ti soyin aming po alanga renga political party chen khat ming tam tak nei to te ang ani velo ti asoya party ming thak sek te hian ram shwai se engdin huna ma andin pui arin lo thu soe Nizan Khan longtlai achanga kilometer som live la hla lia pha luya sanghaman turakal pubi lalramding hetale anupui laldin zwali te chu an holam bai ka che swalin anu pa inan thi kongthang oipang meter som ko vela thui an luma amuna an boral ngal ve ani longtlai veng puya cheng pubi lalramding heta kumsom thum pani mi le anupui laldin zwali kumsom ni pakomi te hi an chian pa laldan moyan nen lia pha luya sanghaman tur hian an thok chuaka zandariat vela longtlai lampana an ho chu an bike headlight chian kon lo awangin kongthlanga an tlan liama laldan moya ero hi chuwani thla takin a hliam na lutuk lawa Christian Hospital longtlaya in kolme kani laldan moya hi an che swalna atanga wak chuakin longtlai lama zwal kowina kala mitlom ngai thanim tak thok chuakin zingdar li pel sheta ruang pani hi an la chuak ani an che swalna hi kham khokro chengchetak ani a ruang lak chua po hi a harsa hle ani Bidal ramding heta hi mampui AHNVT farma VFA na thoklai ani a fa pathum mechia vek an neya an fa upaber hi kumsari mi ani a anopang ber kumthum mi chau alani longtlai veng pui le veng pui tu YLA member te longtlai cha mari branch YLA member te ba ka central YLA shwai tu ten ruang lak chwa na hi an thoka darkar ko vel hunan mang ani Lunglei police station na chan engemo awanga no pangte ankal achul changa thlamuang taka an omtheina tur child friendly police corner buat site har chu DIG Southern Range pu Rajneesh Gupta an nimin khana hong child friendly police corner hi Lunglei police station building a roman ania hemi rol hian child friendly waiting room law and judicial office building a siam tharpo hon ngal ani honna in khoma pu Rajneesh Gupta chuan district child protection unit Lunglei mala na no pangte tana thilpoi mo tak pani lunglei a hon ani ta chulom omati thule ani na turang taka changkai taka man nge ani abe sei thu soi additional public prosecutor Pumal Somtuanga child welfare committee member Nibokle district child protection officer Pilarin Kimi Marte po in thun soyani Mizoram Truck Drivers Association in Tukin na Changkhan Vaireng te daya bungrophur lirthelian chi te andanga lirthelian chi Mizoram alut a omlo carrying contractor te ne na inrem lo na anne awanga truck haltu ten Mizoram alut tur lirthe andana wangkya National Highway 54 kongsira lirthelian chi tam tak ading to ani MTDA le carrying contractor MCCA shwai tu te hi supply minister Pukelarin liana ka ishwayin vo in khan anin bia darka nga vel in bema se anin rem theilo ani MTDA shwai tu ten hena changa Zonet thudon danin MCCA te hian MTDA en kola serial kalpui
paile ration release order in sem an phuti an soya anni lam ero chuan serial anga kal anadu thule ro ero in sem an pom thei thu choima se MCCA lam hian an pom thei lo awangin in biak na hian omzia anei thei ri lo ani hemi malam khan MTDA shwai tu te hian hun thar venga an pol pisa a thu thar theder tu te komin bufai apur masak dan tur in dot serial ti asoi chungchanga caring contractor te la kachanga harsat na anto awangin bufai phur an cho san ri don ti an soya bungrapur lir thei te po an dang ti an soya an malak na hi lir thei khal tu pol sang sang ten an thlop ni in an soi MTDA shwai tu te chuan serial mangal lot an lak chu phailama namdang ahwai de uten andu huna lot an lak masak angchi lodang tu ani thun soya heta changa an sum hu chu an pol in tuam hlom na atan an mangti soim MCCA te chu chuan lam siam harsat na siam saka an pu ani MTDA shwai tu te chuan MCCA te hian danin a phut zat lir the an nei lo thun soya tu hnaya po an lir the nei ang te department a the lu tura an ti a an shet pui lovin an lir the number te atel ni in an soi MTDA shwai tu te chuan MCCA te Guwahati High Court Aizol Bencha an zwal ko ti chu an shelok lo ni in an soya Supply Director in a soi atangin an sheve chau ti soyin an thil phut an hlotlin theina turin malak zel an tum ti an soi Tuikum ZPM block in conference foi khatna chu vo in khan khumtung community hall a nei ani Tuikum biala MPC party mi zongzong in ZPM an zomti puan ani Tuikum ZPM block conference hi serchi bial tu MLA pulal du oma ZPM general headquarters sa general secretary Pubilal Chanzovale lungleya ZPM southern headquarters treasurer Pilarin Puyin an man puya Tuikum bial MPC president Purwal Thanku man Tuikum biala MPC zongzongin ZPM an zom thu apuang ani He conference man pui tu serchi bial tu MLA pulal du omachuan zoram politics sa boruak thar athleng thut thuta nimin loka MNF party chuan an shwai tu an thlanga thoman lo cha dana changin an party chung ko boruak achiat pha hial thei angem ti tur thoma oma tun hnaya ZPM MLA te chuan MLA hlo an lalova Hei hiwal upa council te thu anga kalpui ani ti sohim hetianga ZPM in party wap tu an nei hi an van nei hle ani ati ZPM general secretary Pubilal Chanzova po in ZPM danglam na chumi puin an nor na hi ani ati a zoram hun sang sanga kunna thok tu ten kalphung thara kaldu in ZPM chu an nge na hengen na ti hlotling tur hian ke an pen mek ti asoi ZPM block conference a hian kum sang ni som pakwa sang ni som ni pakhat chunga block shwai tu tur an thlang hal ani MNF in Zalena aswal laya martyr pasari te ru ro chu in khan MNF party office mizo namrun thlen pui ania MNF president buzoram thanga home minister pulal cham liana le party shwai tu ten an lo dong song hemi pola in khom buat saya buzoram thanga chuan pulal dengan rambuai wanga nun na chan chu tu kutwara thi po ni seram tana martyr vek an ni ati chu an pomdan ani ti asoya nam movement awanga mizo thi zongzong te chu nam martyr an ni ati Puzoram thanga chuan zoram ta na nun na hlan tu te ro pui na chu hun kal zel ami zo mi pui ten an chiang zel don ani atia martyr thlan mual man mek chu chazo ka siam tu mani thu soya martyr thlan mual chu MNF party ta ni lovin mizo nam ta mizo sarkar ta tur ani ati home minister pulal cham ya na po in thu soin Michen katin MNF chu martyr te ru ro mangin anin oinunga ru ro politics an kheltia an soi chin chu thudik lo ani atia ramle namta na martyr te chu an za in choi moi an du zok ti asoya martyr te chu michen katin enga ma ngai lo ma se MNF party chuan angai hlu in achhuang ani ati MNF senior vice president puton luya po in MNF chu martyr te thisen na bol ani awangin nore the ani ngai don lo ani ati vo in khan an party pisa namruna thu soin puton luya chuan din hun sang le ni na zaom takalang kai tu pathian le an party mi puite chunga alom te soya namrun kalchu chak le chin ma se natna awangin du angin akal theilo ti soya heti rwal hian zoram mi pui tongtrai na awangin pathian ti damna achang ti soye puton luya chuan MNF chu mizo nam hruai tu ani atia na thona kong sang sanga zoram mi pui choi omna le tongtrai pui na angen ani vice president THAR puwana zomale pulal thlengliana te po in thun soibok United Nations Noaya International Fund for Agricultural Development IFAD in Mizoram lo nei tu ten sikle sati boy lo zong le hlok zo ka bule balan thar chwa theina tura ma alak pui dan chu IFAD how tu ten Kolasiv district an enfia mek Mizoram district pali a heng malak na fostering climate resilient upland farming systems focus the asoi hi kalpui mek ani a Kolasiv district of malak dan enfia tu IFAD office Delhi achanga thok chuak Srikant Shetty chuan Meidum
pang balkon le kon pui khwa te atlo khotlang shwai tu te akomba ka focus project noya na tho te a endika district thunei tu te po akom ani focus si policy ba ka mamit serchip le champhaya te kalpui mek ani Mizoram Higher Secondary School Games sang hisong pakwa chutwang takazo fel ani a Government Mizo Higher Secondary School Aizol Chuan gold medal som pangala in apumpuya pakhat na ani 18th Mizoram Higher Secondary School Games sang hi som pakwa kharna inkhom hi vo in chanudar ni khan Mizo High School field ta nei ani a Education Secretary PS Lerwat Kimin zilai ten hena thucha asoya kharna inkhom ma hian loman sem ngal ani ba ka November ni som pakwa changan somni panni chunga Arding Trauma Multipurpose Hall Molpuya zo filta 65th National School Games Boxing Under 17 Boys a medal la ten hena lompuina ahlan bok ani Zirna enkol konga tual chung thunei tu tele autonomous district council demo phurna vo in khan aizola zirho ani hapta khat o tur zirho na hi marchak bial huwa pa nei ani a autonomous district council hnuaya primary le middle school chin zirna kalpui dante village council demo phurna te ba ka school management committee mo phurna te zirho ani a right to education act RTE hnuaya ti tur chi sang sang chop chwa te po soiho zinga atelani Zirtawpni National Institute of Educational Planning and Administration NIEPA atanga mithiam ten anpe ani Serchip district chunga bank sang ten mi puite tana na an thodan thlirin vo in khan Serchip borsap le bank hotu te an chukhom Kumin July August le September thla chunga Serchip district chunga na thodan thlir le tin bank sang in mi puite ne na loan an pek chwadan le sarkar scheme hnuaya loan pek chwa za te an thlir hawa district borsap sangchin chin za chuan Serchip district chunga bank sang te malak na chu lom om thokhat nia asha thu soya bank ka poisa dalu atanga loan pek chwa zat CD ratio chu July le September inkara niam hle angin langma se National Highway 54 le zona tura jang na dom na dong tu ten sum tam tham tak bank ka anda lu wang ni a alan thu soi Serchip district a hian bank chi sang pali hnuaya branch sompanga a oma hengte hi public sector bank branch pali regional rural bank branch som le cooperative bank branch pakhatte ani Kolasip district chunga shidan nalalo le lakimlo no pangkum ni hnuailam somsari pakhat le nu naw pai pathum an omti mu chwa ani hengmi te hi Kolasip district chunga North Hingliam South Himluang Rajdali Dilzau Orporaveng Phaipeng sesi le tuichwa enemy te annia shidan na anlak nge the na turin heng kho ate hian intensified mission Indranases 2 Nwaya Malak Anidona Kolasip district thunei tu de chuan thochan ni khian heng khwa te hi an tuam chan don ani Nungchahum Haltupol Association for Environmental Preservation ASEP in vo in khan pachunga University College Seminar Hall General Conference voisom pangan na anmang he khompui nungchang mangai tu te khompui ti avwa hi anpol president pukelal mon sangan akai shwaya aman pui tu anpol patron agriculture minister pusilarin sanga chuan asepin ramngo le nungcha ahum hal chuan changthar zela ra tha achwa nge ebe se ti asoya tuna mizoram kalphunga tlang ram lo ne chu ramngo ti chereu tu le boruak ati chiat na sabok si awangin kalphung herdang lama thil thazok ching chuak turin tuna hianruak man na siam mek ani ti asoi puchilarin sanga chuan sikle sa in thlang danglamin nitin khosak phung ahong chu ve ngaya boruak chezel tur hum hal tu ni apoimo ti asoi asep hian ramngo le nungcha hum hal tha Howlong branch wai me hna asep no pui ahlana ramngo le nungcha hum hal in Zirtawpni konga thok tha mi pakwa hna environmental photographer choi moi na apebo asep hian resolution engamusat an pasa chungzinga chuan Mizoram in State Biodiversity Board shan ane theina na chief minister hna alo thlen to chu ti hno thling turana sale zwala bo zuite airgun chu dani na phut angin khwa khirni ro seti te selwi bi le ache vel chu reserve forest ani angin tun aya na sazo ka hum hal ni seti tele Dampa Tiger Reserve to Dampa Tiger Project sangni sompali sangni somni pali na tarlan angin committee poimo peng sang din tura chataka din ni se a enkol na konga po tun aya chazo ka kalpui ni se sermun khoson na turpo arang lama ti fel thwa ani the nan sarkar nor ni se ti anrel ani Saitwal district apian Nuwa Republic Day lom na masaber ne dan tur borsap pusilal pek sanga hovin vo in khan ngai to ani Nakum tira Republic Day lo thleng tur chu pathian ni atla ka wangin zingkara man anrela Saitwal Public Playground na alom na inkhom buat sayin Saitwal le ke fanga zirna in sang changin parade contingent base ni se anti ani
ชุดคมหน้าเฮียนสุรดีพาร์ตเมนต์เฮาตูเตวิซีเลตรวมไงโปชวยตูเตอันติลนีเสียชีพสับเฮดกว่าจะไว้เมกุมปอนคอมมิตี้อินซุมโดนนัจุงจ้างเลยไอลปีจุงจ้างมีปุยเตฮาร์ตูรินันโซมเสียชีพสับเฮดกว่าจะไว้เมกุมปอนคอมมิตี้ช่วยตูเตเฮียนเสียชีพปัจจันจินบุมีเตโกมินอันเชอร์แมนปุเลสวิเลียนจวนซุมโดนนักงาอินซิมรัลนัจูน้ำอินซิมรัลนาอุลซัมเบรันีอวางินเทตบช่วยอินมาอันลาติอสอยเสียชีพขบุยชูงน้ำดังโดดเช่นขัดเตตีตบอันนี้ปากะเทนโซละโดดประคัดจูดันลวซุมดงอันนี้อวางตีตบอันนี้ทูสวยไว้ไม่ช่วยตัวเดจวนไอลปีจูน้ำหิมนาตัวราดานปุยหมอันนี้ลายินมิโซเตบกินอันมั่งดิกเลวชินอันนี้อันตีอารำเล่นน้ำหิมนาตัวรินมีซงจันรัวละไงนี่อันตีWorld Bank Road ที่สวยความชุ่งเวียงช่างอินเทลคอมินรุยโลดเอาไปเปลี่ยนฉากโดนะ Excise Commissioner ปุงูจุงนุ่งอาศัยแล้วเขาวินตุกินคันบุลจันอันนี้เฮมิปัวและอินคอมตัวบวชสยาปุงูจุงนุ่งอาศัยแล้วส่วนรุยโลดเอาตัวระเวียงช่างเตอินเทลคอมจุลมอมติทัวสวยดันพัลโลรุยโลจวดเตเลรุยโลมังตัวเตมันเทนจูดันหัวยาอมนีอติ Excise Commissioner เฮียน Joint Operation ในนัจูลาอัมมานาตานเจงสางาอเปอันนี้ Joint Operation Chairmanปูบีซีโตนปออินทูโซฮิม World Bank Road ตัดช่วงกว่ามีมันเละเชียนเฮาลิมตะกะเลียงติจูอันไงหมอเหล่าที่อสอยรุยเฮาไก่หน่อยจอร์เละมันเตมีปันไม่เชียนนั่นละมามวยเหล่าตะกะเจเตจานรีตะกะริมวยริงตะกะตีริกเละเบงเชงเซียมติจูอันเริมติโดนเหล่าที่อสอยวันคันไอโซลาคลุมไลบรินเซเชียสจุกสมนีปังอาพอยต์ประคัดอันนี้อวไลบรินเซเชียสจุกสมปรุพอยต์ประคัดอันนี้นักตูกอินรินนี่จวนคลุมไลบรินเซเชียสจุกสมนีปังอาเวลอวเบอร์ลายินดิกริสมปลิเวลอันนี้รินอันนี้จิงดาร์งาเลมินิตสมลีปัตนีอันนี้อชวกอ่างาไลดาร์ลีเลมินิตสมทุ่มปัตนีอัตลเลอัง